Okay. 1 minute, give me. Znači, sad mi daj minut. Smuvaću te, čekaj malo. Okay, for first. Do you speak English good or no? Okay, for first, your haircut is very bad. Very good. Okay. How old are you? Dobar smeh. Ovo za seks opasan smeh. Znači, kad ja gurnem, onda... Okay, girl. How old are you? Are you underage? Hold on, underage. Sir! Christian, sir! Okay, yeah. Okay, for first, how old are you, girl? Šta da kažem da bi ti od meni odgovorila? Ne znam šta treba da kažem, jebo mamu. Okay, my dick? Tolki je, je li to sreća? Ja ne znam šta da kažem da bi ona bila da mi odgovorila. Okay, girl. Biću normalan, čekaj. Hello, girl. Kako ćeš ti da primaš od Boke? Hello. Okay, girl. Do you speak English? Yes. Little bit or little more? A little bit. Ajoj, okay, no problem. How old are you? 14. 15. Almost. And you? 27. Do you want a sugar daddy? No. Maybe. Yes. Gay class, ovo ono. Ti si kidar opasna, jebem te usta. Go sleep, please, okay? Go sleep with Ronaldo, go sleep. No. Go sleep, fuck off. I don't want. Ona ljudi ima 5 godina. Ništa, devojko, moram da teram dalje, stvarno. Čujemo se, goodbye.